Nggih, alit-alit Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tapi gatra rahina mangkin. Becik. Untuk maliring pembelajaran nyurat aksara Bali. Nggih. Ring rahina mangkin. Giring sareng-sareng melajahin indik pengangge Suara. dengenan. Adeg-adeg. Nggih. Ini lete-lete kunapi wangun pengangge tenganan adeg-adeg. Bentuk nih. Tadi pancing gitu nggih. Nah, dan sampun nanen ke pelajaran ring sekolah. Sampun. Oh. Sedurung pelajaran pengangge tenganan adeg-adeg iki giring malih ingetin-ingetin pikelingin aku do ente pengangge tenganan. Tenganan. Tapi gen, bisa. 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 Bisa suaranya tapi. Ah. Oh. Surang. Tapi Surang. surang. Surang suaranya tapi bunga. Surang. Ada. Itu nabi boleh. Bikin nomor 1. Oh. Nabi boleh. Bisa surang. Cek. Cecak. Cek suaranya nabi. Oh. Hari sapi. Adeg-adeg. Adeg-adeg. Makin iragam pelajarin. Adeg-adeg. Ye. Adak-adak. Adeg-adeg. Adeg-adeg. Gunanya tapi Menghilang Jalang aksara A. bicara aksara ring. Aksara nih. Ring ukur kruna aksara Bali kruna ini kan api restu. Kata. Kata bagus umpami api. Ini lagi yang ada. Siap. Siap. Kruna siap. Oh, siap. 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 Ini nyurat kruna siap. Aksara api surat pertama. Sa. Aksara Ada ya. aksara ya. Terus aksara ya dan aksara a. Siap. Karena bacaannya siap. Karena suarane sia. Sia. Siap. Biar mirago nyurat ngangge aksara a. Iki suarane si ha. Siap. Si ha Iki si ha. Siap. Jadi siap. Siap. Yo. Mbok rapo. Terus? Aksara pa. Pa. Nggih. Siapa? Adeg-adeg. Nggih dicalang sareng ari kumpul kuno. Iki contohnya nggih. Nah, benten adalah gunane pengangge adeg-adeg menika niki pertama ngicalang suara a. Nggih. Rik ukur kruna.
kedua angget negesang luno angkura lengkara niku napi Kalimat. kalimat upami ring tengah lengkara wenten koma yen koma ring aksara bali napi yang nganti cak dua apa sih cari rasane nggih kan cak ya cak iki tengenan upami negesang lengkara nomor dua. Upami ini jadi model ada na pre-wedding upami imeme meli meli papan meli Papan. Meja. papan meli meja Subeda. Tri aja. meli papan meli meja itu nah imeme meli papan meli meja itu nah nah imeme nyurat lengkara imeme meli tapi aksarane ya imeme Misi ulu. Misi ulu. Aksara Oh ya tahu. tale Aksara ma. Tale ma. Sarama. meli Aksara ma. Isi cara buruk. tapi ada nih pangnya suarane Aksara isi buku. papan gantungan Caca. cari nggih papana Oke, ada kata. tadi yang ada kadang di tengah Tadi kalau misi. Menegaskan kalimat nggih itu menegaskan kata beladek koma cari besi meja Misi sopan. taleng ingat taleng suaranya napi taleng suaranya napi restu tepat ingat nikah nggih nikah sering keliru alit-alit teh meja meli papan meja ditu Meja aksara napi Isi i. dah Isi i. ulu ulu Aksara ta. aksara
Dita niki. Dita niki. Di ulu. Suku. Suku nggih. Jajak dua nggih. Berarti napi. Nggih. Napi. Nggih, nggih. Nomor 3. Ini. Surat satuan. Oh itu. Ini. Soal Lanjut. Nah, sadar wenten menegaskan nggih, negesang aksara ada suara nika artinya menegaskan nyerat nama nggih. Negesang aksara ada suara. Wenten iketut wara. Negesang adan dados nggih. Nomor 3 niki negesang adan. Negesang Kan belajar. umpami wenten sesuratan kali niki iwayan iwayan suto. Nah, umpami carane nyurat kunapi carane nyurat iwayan suto nggih. Nah, sorang ke Aksara A. aksara dulu Aksara W. aksara wa Sarya. ya aksara napi no aksara napi adeg Aksara Sa. adi adeg iki Nah, ada nama. negesang adan utawi nama nggih. Boleh adeg-adeg di tengah jika itu berupa tulisan nama iwayah suto nggih. Ketowet. Suto kan tulisan aksara sa u te. Pun. Nah, nomor 4 niki angin ngicalang aksara tumpuk 3. Nika ya. Nomor 4. Aksara Bali nenten dados tumpuk 3. Nomor 4 ngicalang aksara tumpuk 3. Umpami nyurat tamlingan. Nah, itu ane soal ane eureun Pak Guru dikenging. Nyurat tamlingan aksara napi? Surat pertama aksara te. Aksara Ma. Aksara Catat, Pak. Adeg-adeg. gantungan bol tapi adeg-adeg. Adeg-adeg. Nah, iki kan biar surat nganggen gantungan niki metumpuk 3 ya. Aksara B gantungan aksara M gantungan B gantungan L. Ini ada ini kok. Coba tinggalin nggih. Iki ini kan M niki. Niki gantungan B. Ini misi gantungan
Le. Si Kuda dua na niki. Kuda dua na niki. Si dua telu. Niki tanda dos di aksara Bali. Tidak boleh ya. Tidak boleh nih. Mungkin caranya. Bagian ada-ada. Mungkin ada niki. Oke. Nyerat tamlingan teme dicalang suara net di aksara men ki tapi carane deg ru aksara be mare gantungan le ulu. di jauh lu ne dur Ya. ber tapi dur gantungan le dur aksara be nggih Nggih. tamlingan aksara ne Ada-ada. nggih Nggih. sampun Sampun. terus tadi nyurat samlung ini mesti arane iki nyurat samlung itu aksara napi dumun aksara se Rumah. aksara me Ada-ada. ada gadek aksara be Gantungan. nah gantungan de pangat munyine u Ulu. Suku. samlung ang niduri kan tenganan api yang en samlung caca ini tenganan nggih berarti ko nyurat danu tamlingan iki tamlingane nyurat punyan samlung iki samlung pun nggih Pak, ada di dasar ada bulan sama. oh durung wenten dana nggih Oh. yang kian pun turun dana melaksanakan Tahun depan. kok tahun ini samlung Februari. nggih Yuk, yuk yang ini. Nggih. Tamlingan, samlung, sampun. Nah, saya makin ini sampun urusan surat tamlingan, ini yang makin surat soal iki nggih. Nggih. Nomor siki se ke nggih. Berarti se ke Kutruna. angklung. Ini sakit. Nggih. Sekang. Se ke angklung. Niki nganggen tedong. Tidurin aksara A, niki wenten tedong nggih. Tedong itu bagaimana, Pak? Ini tedong. Oh. Nomor 2 desa Tamlang. Nomor lu Sampai berapa, Pak? ini mo. Wayan Kalian gemblong gembul. Gembul. Ada gembul.
Wayan apa tuh Pak? Wayang gemblong. main. Ini sih kok mah. Titik. Kan gitu. Titik. Nggih, iki titik. Ya, Main. main. Gemblong. Gemblong. Sampun. Nomor 4. Iki karena ten cukup papane catat nanti nggih. Ban. Apa Pak di samping? Aku saja. Kudu Butuh. limane Eh, mecangkling. Baca. Macangkling. 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 Cangklik. Cangkling. Hah? Macangkling. Mecangkling. Cangkling itu kene. KE macang KE Macang cang. Si a cang kling kling. kling aja Pak. Iya. Nomor 5 aja nih. Nomor 4-nya itu. Nomor 5 aja nih. Macangkling. Macangkling. Nomor 5. Macangkling tulisannya. Ada. Macangkling. Punyan. Apa Pak? Apa? Ada punyan camplung. Ada. Camplung. 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 Itu aja Pak. Camplung sampai itu aja. Dinatahe. Dah Pak. Nggih, bisa menerima. Nggih. Sinami nyerat penyawis utawi jawabane ngiring buku tamu pelajaran ini makin untuk para mesanti. Om Santi Santi. Nah,